Ngibingelele emphakathi wasemkhanya ukuthi umdunto mbele. So bafethu uyabona ejele ungathuka isibanga mawufika khona uthola ukuthi ujethe nizofica amaphara noma igebengu yabo abantu abangasile. Yabona mina ngithe ngisa attend ngazi noma ngizothi inhlahla noma ibhadi kodwa ngingaqondana nokuthi ngi-attenda lesi sikhathi ku-attenda eKZN 26 ike yaduma ke insizwa nje idumile lo futhi ngeke ngithi insizwa obaba laba abadumile yabo kodwa beduma ngeKZN 26 bebe isquad leso yabona ubuvela uyibone kwawena mawuzo attend qondane nabo laba bantu ukuthi kahlahle licala engilenzile hayi ngathi alikho ubuyele na ithemba uthi hayi labantu babamba amabhenki mina dethi ngiyowenza i-house robbery hayi lento yamayikho ngendlela bebegadwa ngayo ngendlela beboshwa ngayo ngisho begibele eboxini indlela nje obekusuke kugadwe ngayo enkantolo banokusinqapha isibhamu sesingene kodwa lapha ibhamu besuke egade wonke umnyango kusuke kugadiwe ngempela ngisho bephuma behamba ngikhathi uku-attenda sahlukana ke nabo ke nami sengigwetshiwe nje mangifika futhi esigwebeni ngathi ngixoxa njena ngixoxa ngesigambe ngixoxa nomunye mfethu ngangasibona ngixoxa ngiyakhuluma ngithi bafethu yabona ngabona amanye amadoda ikhona insizwe ezigadwayo la ngaphandle ezayigadiwe zo-attenda khuluma nomunye mfethu sikhuluma hayi lokho engiphendula nje bese ethi hawu yazi uyabazi labo bantu labo ngithi mina yangibaza abo bantu labo ngoba ngaze ngibabone kahle kusuke ngafuni ngimlusondele eduze ethi hayi bakhona la ngithi mina bakhona ethi bakhona ngithi mina unamanga yabo ethi ayikhuleke uzobona abaphuma endlini bayiphumela nje behambele bejimela ephumo yedwa engitshela ethi hayi nangu la baba ngithi mathi ngiyambuka ubaba ohloniphekile indlela ohlonipheke ngayo wehle khona amasingiliseli ke encoma edlalela khona amasingiliseli yabo ephinde ethi hawu uzombona umuntu ephinde ephume babe bawu3 ngiphinde ngumbone nomunye yabona mawubabuka insizwa leziyana futhi ngoba abadala ingakho ngithi mina kahlahle imali ngaloma imali enganelisi noma yini ngoba ngathi mangizwe sengifuna ukuthola kahle ngabe ukuthi mathi ngathola abanye banamatekisi ethi umuntu enetekisi ephinde benesikhundla futhi mhlawumbe erenki noma yike banamabhizinisi kodwa nje imali into engabanelisi kodwa ke futhi ke bahlala nje begwetshiwe benza amaphili umuntu onemali ke vele ke uhlezi into yakhe ilula ngoba ukhipha imali ekhokhela ummeli ehlayile phansi ummeli enza umsebenzi wakhe osuke wenza ke ngoba bazi bahamba bangishiya ngisesencome nje futhi behamba kuthiwa baya emidam baze baphuma futhi ngoba ngaba mina bagwetshwa kuqala kunami mina ngangisatrial bagwetshwa kuqala noma inkantolo yabaphulela noma kwenza kanjani kodwa ngazi kodwa nje ngithi mina hayi ejele ukuthi khona amaphara noma abantu abasuka emakhaya abhedayo khona babemizi othi umuntu mayifika uye visiteni uqondane naye eze visiteni naye ubone uboshiwe ugqoka orange uye visiteni mhlawumbe uvashela amakhosikazi akhe amathathu ethi mayifika amakhosikazi ubone inhlonipho abamnikeza yona ngaphakathi usevizitheni uvela ubone nje ukuthi hayi lo muntu futhi vele kahle ngisho nomphakathi endaweni yabo uyahlonishwa bakhona abanye abantu mina ngeke ngisho ukuthi ngeke ngichaze ukuthi inkosi yake khona inkosi ebengiboshwe nayo yabo yasenkandla lo nkosi leyo ngihlalile nayo ngihlale nayo ngisho endlini inkosi yayenza icala ke kuzo lezi zinto zobukhosi kubanga zona lezi zobukhosi ngoba besikhuluma nje naye hayi ekhuluma nje ube inkosi yena ngoba besumhlonipha nathi sibuye phela sibuye simtshela la yelo inkosi kubantu bakhe awusiyinkosi la kithi sikhulume ke sakhuluma ngoba ube ulife sakhuluma ngecala lakhe lokuqala ukuthi hayi kahle kwakubangwa isihlalo sobukhosi fanele beyinkosi ngoba ngihlalo sobukhosi okay sathatha uhlalo sanikezwe ibamba mayise sifuna yena sengathi sekuneyinkinga sezikhona unenhliziyo encane ke uyabumbona ke nje wagcineke ke ethatha isibhamu eyodubula abanye abantu waboshwa ke uthi waboshwa wahlala uyiNazaretha
uhlalile lokho ecela isicelo sebhayili inkonzo enkantolo emnqabela uthi ngelinye ilanga ezothola lokhu ibhayili uthi kwafika inkosi yamaNazaretha ihamba nobaba wakhe wathi indodana namhla sokukhipha uthi wabizwa irecusation ukuthi inkosi inkantolo yamfuna wafika athi inkosi enkantolo siyakunikeza ibhayili waphuma uthi waphuma waya ngaphandle wambiza uShemba wathi uShemba bamthungela ibhantshi lakhe lokuba inkosi bamthungela ibhantshi uthi wavele angazi ukuthi yini shuthi ijele nje mafanele udlule kulo liyakuphoqa ukuthi udlule kulo wathatha isibhamu nohamba udubula bonke ofakazi mathatha isibhamu edubula bonke ofakazi bambopha inkosi enkantolo yafika athi awona nto ukhipha ngebhayili ayikho sengizoyikhuluma nayo uthi ayathi angifuni ukuchithela isikhathi yamgweba udili kajele no 15 years manje kodwa into ebiyenzeka ubethi maye visitini yena uqondane naye evisitini ayububone enye into lapha vele ubone ukuthi ngoba ngisho namaphoyisa nabe emhlonipha uma uyafika evisitini abafazi bakhe lapha kunamabhenchi ku A group kunebheki kunamabhenchi enihlala kuwo nje nihlale nibukana kodwa abafazi bakhe bebemphathela isigqiki sakhe lesobukhosi befike lapha bebeke bese bendlala amacansi bona phansi behlale phansi bambungishe emehlweni babheka phansi udube ekhuluma eqhwakele yena ngisho namaphoyisa akwazi uzubona ukuthi akuhlala amaphara kuphela lapha bakhona abantu abahlonishwayo umuntu ehlonishwe lapha bese ke umuntu mayebuya ejele bese kuba sengathi uyiphara ini uhlulwe impilo hayi ngoba usuku uhlulwe impilo zikhona igameko yabo especially ngoba singabantu abamnyama ke thina ke abantu abamnyama siyakwazi futhi ukuzenzela izinto zethu ukuthi njena senze nje ukuthi ingane yamakhelwane ingaphumeleli noma yehlelwe yini leze ke ngichaze kodwa siyazazi sonke ukuthi siyakwazi ukuthatha imbokodo sithatha imbokodo sithatha itshe lokugaya senzele ukuthi kamakhelwane kungalungi lutho ingane yakho ivelwe izinkinga igcina iboshiwe nje ngingabonakala ukuthi iboshwe kanjani umuntu ade kuthi uyafunda kahle uright uzogqoka ijazi uze kuthiwa uvele washaya ingane esikoleni useboshiwe njalo manje into ongekuyigwema kunabahlonishwa lapha kunamaphoyisa mina ngihlalele namaphoyisa encome ngihlalele namaphoyisa ngihlale nephoyisa mina encome ebelu nabantu abaningi ngabona ukuthi ejele akuboshwa abantu ababheda kuphela ngoba ngingahlala ngiqonana nokuthi ngihlale nelinye iphoyisa besixoxa nje nalo lilichaza futhi into yalo belu captain leli phoyisa emsebenzini walo kulelo jele belisebenzela kulo belu captain ngathi kuthe ukuthi bese sisebenzile kwathi kuvuleka iposition khona iposition ebekumele lithathe lapho libe isekela mphathi khona base betshaya ngebhomu bathi bona ozakwabo lapho bashaya ngebhomu bahamba uthenga enye ingane ukuthi akathi uyirepile ngoba besixoxa isitori sakhe ethi into eyenziwa ngamabomu enele ilanqeso leyovela bamshaya ngebhomu wathi urepile waboshwa kanjalo wagwetshwa begwetshwa icala lerep behlala esibhedlela ke ngcono kunama section asesibhedlela ngcono behlala khona ngoba ke laba abantu laba abanye hayi ukuthi ababoshwa hayi futhi asihlali nabo inkinga mase sigqoka orange kunzima ukuthi sibonane ukuthi ubani lo ubani futhi kakhulukazi uma umuntu engayiqhakambisi engayivezi awukhona ukumbona yabo kodwa ke abanye uyashesha ukubabona ngoba nje mhlala amaphoyisa elinye nje besihlala ngifice emadala bathi bethatha belibeka kwesingle cell lathi lona liyafana liboshiwe ngoba liboshiwe ligwetshiwe liyafana nalabantu abala bengaze belihlukanise nje bezibeka kuma single cell lifuna ukuhlala nazo iboshwa nje ngoba nalesiboshwa alihluke ngalutho ngoba vele nempatho iyafana behlala nalize laphuma nje liphumela kithi lixoxela nje lisixoxela ngisho nangicala lalo ukuthi kwenzakalani uyabona nje ukuthi kahlahle kwasekudaliwe nje utheboshwa ukuthi ngeke nje kuvele kwenzeke iphutha kudubule kumuntu bese emva kwalokho nje usuyaboshwa nje kanjalo ngephutha nje manje abantu abaningi abangaphandle nabangalazi ijele ubezwe bethi wena udinga ukuboshwa kuthathwa ikhezo ophoswa leyo lwandle ejele impilo isuke ingamili ifika imiso wena mawuyimise nangaphandle ufika impilo hayi ukuthi isuke imile impilo usuke nje kume nje ukuthi awukwazi ukunyakaza awukwazi ukuyela esitolo manje
awukwazi ukuthi ngihalela something manje uhambe uyoyithenga leyo nto le kuyaphoqa ulinde sesikhathi ongasazi ukuthi uzozuyithole leyo nto le kodwa nje mawuzazi ukuthi okay njengamanje umukela isimo khona mangasimukela isimo umuntu ovele efike ezace nje lapha nephele ngenxa ukuthi akasimukela isimo ukuthi njengamanje okay ngeke sajika lutho sefanele ngihlale nje la vele ejele ngihlale ngisave leyo minyaka yami leyo ngiphumele ngibonele mina ukuthi okay ngiyayishintsha impilo yami noma ngiyishintshe mase ngiya ngaphandle bese kuye kumuntu ukuthi yini ayicabangayo yabona khona umuntu mfethu engahlala naye ogwetshwe ngo96 beyigunya ogwetshwe ngo96 maye ngitshela ngecala lakhe uyangitshela futhi uyangitshela ukuthi akangenanga edonsa leli licala leli izinto ezenzakala ejele akangenanga eyileminyaka le ngenxa ukuthi ungena kusene lo dumele lo lenombolo binombolo naye iyibuye ibhayizisana mawuzoyithatha mawala uzoyifaka ekhanda mawala ziningi izinto abazenza bebona nje ungathi usayithanda inombolo usashesha kakhulu ziningi izinto abakufaka kuzo bekufake kuzo uzenze hayi ukuthi ibheda ayikho bheda inombolo kuya ngawe ukuthi icabangela kanjani mase uyithathile inombolo ngiyayithatha inombolo yazi ngiyithathelana inombolo bafethu uthi wangena ejele awaphakama kokuqala bekungathi bekuseyiletha sikhathi ke abengakashintshi ke manje sekungcono manje waphakama oqala waphakama kabi icala laqulwa ngaphandle langaqulwa ngaphakathi kwaphuthi liyovula icala epolice station laqulwa ngaphandle lamgweba icala lasejele ke liyama isigwebo sejele siyama sina half asinalutho mathi u3 years lo 3 years usukuzomisa isigwebo sakho sime bese kuqhubeka wona bese ke siyabuya mase uqedile lokho ngoba ngize ngamfica mina 2015 ethi ngo90 suwele ngo96 uphume 2019 ephuma nakho 2019 nakhona ngathi abakhulu bese beshe bethi akasadingeki kahle afana nabo sesejele kuze zephumeke ke ejele so manje ejele ungangena ngo2 years uphume emva ka10 years ungena ugwethu 5 years uphume futhi usuhlale wonke lo 5 years kodwa futhi loyo ngenxa ukuthi nje impatho yakho nezinto ozenzayo agcine kuthiwa hayi asikithi ngahlala simnikeza ushwele singamnikeza ushwele akashaya isigwebo sakhe nje siphele bese sumdedela sazalhla sakwentana nejele yena nje usephumile manje ke mina ngiyathanda ukuxwayisa abafethu abasakhulu abangaphansi kwami ukuthi beyiqaphele izimo yabona njengakho lokho amantombazane uqaphele ukuthi singiyavuma khona singamasoka ku right sibe ngamasoka kodwa niqaphele lezo zinto lezo zamantombazane isikhathi samanje amantombazane awanamandla alwa ngayo yonke into entombazane futhi ufanele ukunotice ngayo ayicabanga before yenza into oqala bese kuyima icabanga ukuthi lento bengiyenze ibi right noma ibi wrong uthi ibi wrong siyayisolda manje sakwazi ukushintsha njengoba baseshi manje bacindezelana ukuthi umuntu mayekuvela icala le rape ukuthi umuntu ehambe yolisula bakucindazela ukuthi ungakwazi ukwenza lokho gcina uboshwe nje uboshelwe leyo nto le so ngiyabaxwayisa abafethu ukuthi ijele bengathathi kancane akusinda yabona thina besithi masengaphakathi besilibiza ukuthi sesihogweni sasemhlabeni asike sinye isihogo esikhona ngaphandle kwalesiya besithatha nje kanjalo sithi isihogo ke lesi yabona yona ndawo okuthiwa isihogo ke lena akasena ndaba nasezulwini isihogo ngoba sisibone sesishili lesi sasemhlabeni ngoba le ndawo vele isihogo ukuthi uzotshena ukuthi ngo10 thwalala manje cishela ugesi ucishela ugesi ungaphandle amaplaka okucisha ugesi angaphandle awekho ngaphakathi cishela ugesi etilala umuntu sefanele ulala ekseni uzokuvusa futhi yena ngo4 noma ngo5 khanyisa ugesi sefanele uvuka hamba ugeza ngoba uzobuya uvuka hamba ugeza ubuye lapho ugeza uqoke uphelele undlula umbhede ngoba uzobuya sebezovula bethamba nophaka bazobuya bengena endlini bezo check inhlanzeko o check yonke into ukuthi ku right umbhede undluliwe yonke into right ngalesikhathi abalabu yilalele ngaso wena emva kwalokho bekuvalele bekhipha isikhathi abasithanda uma bengathanda futhi ukukhipha abathanda ukukhipha bathi akusiyi impoqo bazokutshela ngomthetho wakhona bekutshela ukuthi umthetho exercise uthi 1 hour 30 minutes lokho abasuke bekwenza bekuvula mhlawumbe 4 hours basuke benza umusa kuya ngani futhi basuke bebuka nina kahle kahle ukuthi niphethe kanjani
bengahlula nabo isandla ngoba nani nisilulile isandla sokuthi nihlangabezane nabo ukuthi abantu baphazamise ngoba phela na lento iaccount lento ukuthi ijele ukuthi lidume kabi ukuthi liyahlupha yabo manje ke ezinye izinto zenzeka ngathi ejele mahlupho ilapha sokuthola khona umzimba kodwa masingahlupha sibuthwala umzimba abukho umzimba kuma nje iminyaka kuphela ukuthi okay isigwebo ngesidonsayo nanokuthi impilo ngeke ishintsheke ukuthi okay khale sokuthi fanele ngihambe ngiyophaka lapha ejele uphaka ekseni phinde uzophaka ngopast 2 ngoba uphaka ngopast 2 hayi uzophinda uphaka siyozuphaka ngakusasa ekseni futhi ngopast 7 ukuthi mhlawumbe khona amaphilisi owadlayo in mhlawumbe wadla ngo8 noma ngo7 shuthi fanele khona lokudla khona uphinde ushiye khona futhi lokudla okuphaka ngopast 2 uyozuphaka ngakusasa fanele ushiye khona futhi ukuze uzokwazi ukudla amaphilisi ngakho lokho kudla lokho abangene bona basuke sebengekho futhi sebehambile manje nje ijele ngeke uze ukuphasise ngeke uze uyincome futhi ngalo ukuthi uphume ejele akwenzeki akuncomeki nje ukuthi ungaze uyincome ukuthi uphume ejele ngoba nje mina ngeke ungize ngixoxa ngalo ijele abantu abaningi abazi khona umuntu khona abantu engangiphila nabo mina abangazi ukuthi ngabo abangazi ukuthi ngangaboshwa ngenxa ukuthi ngisho ngiphumele ejele aze ngixoxe ngejele khona abantu abathi hawayaphi ngivele ngithi mina bengisemakhaya sengihlala emakhaya impela selokishini bese ngibona ukuthi izongibulala sengivele ngayiyela emakhaya thiwa wey yakuthandile ngoba ngathi ngibuka thiwa yakuthandile emakhaya fanele ungabusabuya ke la uhamba ehlala emakhaya buku njani ngiyazi ukuthi mina ngiphume ejele ngenxa ukuthi bengaganga endaweni nakho lokhu ukuganga endaweni yikho lokho kubuye kubhede yabo ngingathi bengaganga endaweni nje senginyamalele sengiboshiwe akekho umuntu owayazi noma sengibuya futhi bangimukela nje kahle ngoba bazilutho khona babengazi khona babazi ukuthi ngaboshwa izeke abantu ke babengibeka kabi ke abanye ke ngoba nje umama wazi wafika umama efika nje wayefuna ukuzoyibonela mina waqala ngakhuluma naye efonini wathi hawu ubosholeni kahlahle ngempela sengigwetshiwe wathi ubosholeni kahlahle ngempela ngithi mina ngani ngakuchazela nje mama ngamtshela ukuthi akuchazele nje ngiboshwele ukubamba inkunzi wathi ayikho lonto le yabo wena abantu bahamba bakhuluma lapha abantu ngawe bathi nina niboshwele nangena emzini omlungu nafica abelungu nafike nabadlwengula bonke ngithi mina yazi Nkosi yami kulungile mama mawufika ejele uzongibona ungikhumbuze ukuthi ngathi mawufika ejele khona ezokukhombisa yona impela wangikhumbuza ngathatha ithikithi liyabhalwa ke usuku ogwetshwe ngalo liyabhalwa kubhalwe nedate lokho idate nje yonke kubhalwa amagama nesibongo kubhalwe necala kubhalwe neminyaka ngathatha lona ngahamba la ngayivisithini ngafika mama konje bathina abantu wathi abantu futhi bathi ugwetshwe udilika ejele yabo khona abantu abangaqondi ke abazi ukuthi mayithi inkantolo 25 years usigweba udilika ejele ngoba bazi ukuthi abantu udilika ejele u25 years manje bejethi u25 years udilika ejele kanti cha mayithe 25 years iminyaka usuke njena inkosi enkantolo izofuna basuke bezothatha uhalf 12 years 6 months loyo manje bona badumisa lonto wazi wakhululeka umama sengumkhombisa ithikithi ngathi mina nanti ithikithi mama kodwa ngizocela ujelo yedwa ekutshela ukuthi ngibosheleni wathi ujela ngimkhombisa ithikithi ngamshiwa wasemtshela ukuthi hayi umfana wakho mama uboshwele ukuthi ngathi mina uyayibona ke lonto wathi mase ngikholwa ukuthi awuboshwelanga irape bese ngiyibuza ukuthi uzuhamba uyokwenza irape komkhuze ngoba kwenze njani phela ngihlezi mina ngifika amantombazane la eXabane bese kwenze njani ngithi mina mama ngiyazi lonto le yabo wathi ngiyazi khona ukuthi vele uyagaga kodwa hayi we rape so manje ngakho ngithi mina ezinye izinto bakhona abanye abantu abajabula masiboshiwe khona abanye abantu abaphatheka kabi khona umuntu ophatheka kabi ngisho bekwazi uyaganga ephatheka kabi ukuthi usizo ngeke salithola usizo lolo bumnikeza lona ngoba uwutho wena kuye ngoba uyazi ukuthi ubungahluphi aroundini futhi ubungakufuni thina bese ngakufuni igebengu ngahlahla endaweni ngisho nangasemakhaya abafana basekhaya kaNtombela umuzwa wakithi kaNtombela udumile ngoba uwodwa mkhulu udumile uyazi ukuthi abafana bakhona baphatha ibhamu bahlupha baganga kodwa lami igama belingangeni bengatholakala nje mina bekuthiwa amakhulu bese kuthiwa hayi mkhipheni lo mfana kaThemba lo yena umuntu esingamaze lutho ke loyo asikazi ngambona nje phethe isibhamu ngoba
hayi emakhaya yikho into ebengiyenza ngisho sengifika ke sengihlala elokushini ke sengifika emakhaya bengafiki mina ngisixhanxhwanga ngizokwenza ukuthi bengifike la ngiphinde ngihambele bebengazi abantu abangaze lutho yabo mhlawumbe abanye bazoqala nje ukuthola isite lami ukuthi oh likanjani isite lami kodwa nje yonke into yami bengiyenza mina clean hayi ayikho nje into bengathi bengiyenza ukuhlukumeza umphakathi noma ini bengisuke ngifuna lokho ukuthi uking ngifuna nje ukubuya ngizoba right emndenini wami kuphela hayi ukuthi bengiqoqa futhi mangigangile ngithatha izinto zabelungu ngilethe lokho ekhaya bengafiki ngisho nakho ekhaya bengiphuma nje ekhaya ngiphumele ngiphethe ubhaka ngiphinde ngizobuya futhi ngiphethe ubhaka futhi awukho ngiphethe kodwa ngakusasa ngisuke senginemali ileso nje isitokela ulisaba ungalazi ulisaba ulizwa ngegama qale nje usaba police station ngoba uthi ufike ejele kusuke sekunzima yabo bakhona abafethu abajeke kuma police station mina ngazi ukuthi isifunda basithole ngani isifunda basithole ngani nalabanye abafethu ke engifuna ukubaxwayisa kakhulu khona laba bafethu laba sesibaningi eshaya inombolo khona abafethu abashaya inombolo bengazi bejinge edoksini yabo ngifuna ukubaxwayisa kakhulu ke ukuthi laba ukuthi makuphuma abantu ngaphandle ababoshwe bezobaqasha ngaphandle ungazi ujinge estoksini abafethu inombolo into ende ejulile zokuqasha umuntu ekutshena ukuthi uyisebenzi khona ngaphandle uzothi mawufika lapha ngaphakathi impela ke khona eminye imibuzo ofika uyithola bese kubona ngathi ahlahlayika indaba yakho and uzobuthwala umzima yabo ingangithi ngifuna ukubaxwayisa labantu kahle khiphe nje emqondweni ukuthi uyisebenzi ungakazi uboshwe inombolo ngeke vele ukuyithathe nje ithathe ukuthi ihleli siyabhema ngeke uthathe inombolo lonto le inombolo ithatha nesizathu inombolo ukuthi uyithathe ukuthi usuboneni kahle uzithathe inombolo nabaxwayisa laba futhi yiyekeni lonto le ukuthi uthathe inombolo ngaphandle ungakazi uboshwe yeke ikhiphe emqondweni nawe usuyithathile ikhiphe nje emqondweni lonto uyitshena ukuthi hayi angazi lutho mina ngisho ngaboshwa manje ngizofika nje ngithi angazi lutho angiyazi indaba yenombolo usuyithola khona ngaphakathi lokho nje ngathi ngixwayisa khona nabafetheni sakhulu kakhulukazi futhi le gang yesikole iyona ngathi ilokho imandla kakhulu ukuthi ibiza ngezisebenzi kakhulu yabo babe behlokoloza abantu bethi bazisebenzi lento engafuneki isisebenza ngempela ngeke usibone sihambe sikhuluma usibone sihambe siphakamisa imini ngaphandle usibone sihambe sikhuluma simemeza ngisho simemeza ubani inombolo wena ugcwala kwasho ngeke usibone isebenza ngempela senza leyo nto ngoba siyayazi inombolo ukuthi ijulile inzima and inesikhathi sayo futhi ngiyabonga mphakathi niqhubeke nifollow